Бүгін ешкі аябай суық. Қардың суық екен. Жерлердің бардағы мындай аппақ жердің бары мындай аппақ. Сол жерден буылар шығып атат қой. Мінекей соның үстінен буылар шығып атат. Жүр, өт алдыға. Бисмилля. Қарап тұрам. Өт. Ой, асаман. Ол жүр. Я. Жолдың шетіне қачып машина келатат. Машина келатканда жолдың шетіне қачат. Анан күтіп тұр. Бері тұр, бері. Бері тұр. Мындай тұр да, жолдың шетіне тұр дағы күтіп тұрғыны. Мындай, вот. Видишь? Все, ему можно идти. Ба. Мейлі өтіп тұрам, пока-пока. Мына мектебі. Башталғыч класстар оқып тұрған жері. Мынаки құроо басып қалған бардық жерде. Қарағыч. Шуна үйіне мындай алып тайып қойып тұр да. Тегеректеп бұршақ сайып қойып тұр. Эме қырсықтан қату келген қырсықтан нөшөрден сақтайды дейсіз бе? Қапыстан келчү қырсықтардан сақтайды. Уурулардан сақтабай бу? Уурулардан. Ууру кескин бардық кушулардан да. Ууру кескин, катуу нөшөрлөгөн жамбыр. Алардан сактайт дейт. Мен биринчи жолу көрүп атам мындайды. Илгерден келаткан дейт. Бактияр энемдин үйү, Табалды чоң атамдын баласы. Карагылачы коңдорду булар ушинтип жыйып коюшат. Мындай. Аябай тегистеп. Рахат келин жийди окшойт берме чоң апамдыкы. Сонун кылып жыйып коюптур. Мына биздин үйгө бара жаткан жол. Биз мектептен ушул жол менен үйгө бардык. Тетигине Шерикбай деген байкенин үйү. Ошо бир таман жол менен суу ташычыбыз. Айыл таш шүдүрүм дейм да, улам эле кыроо түшүп, кадимкидей суук. Машалла. Мына жей турган козу чыгып калыптыр сонун болуп. Бул чагап келип кырылбыз. Мына, машалла. Карагылачы. Эми буну бышырып жейин. Кечеги тиккен жусайларыбыз. Булардын үстүнө азыр мынтип чырпыктан жаап койбосок. Мындай кылып. Токтоп. Артур. Булардан жаап койбосок, тооктор чокуп чыгарып салышат экен. Мындай алып туруп чыгарып жаап коет экенбиз. Үстүлөрүнчү. Шаардагыдай болуп тиккен боюнча ачык калтырып койгонго мүмкүн эмес экен. Мен эште жүрө берип мурдуларым тоңуп калды. Так. Буларды мынтаз жаап чыгышыбыз керек. Малдар чокуп салбаштын аракетин көрөт экенсиң ушундай кылып. Мына. Эми тооктор чокубайт.
Мынакей. Ай, колмай. Анжармаш калыш керек да. Буга чөп салабыз. Айылдын жашоосу мына мындай башталат. Бүгүн болсо үйдө эч ким жок. Менин де больницага алып кеткенине байланыштуу. Бул иштерди мен жасап жатам. Мынакей буну көтөрүп алат экен. Мына чөптү алып баратам уйларга дедим го. Уй менен торпокко. Аябай көптүктөр менен айттым го. Мына бул жерде экөө байланып турат. Бисмилла. Буга саз чөп салып коюшуптур да. А мен аны көрбөптүрмүн. Тур эми азыр салам го. Бул чөп салып эле бүтүп калбайт экен. Азыр мынтип алдында тазалашыбыз керек экен азыр. Мына айылдагы таң пастелге төшөгүңө кофе алып келип төшөгүңө кофе ичүүдөн эмес, балдарды мектепке жөнөтүүдөн, үйгө чөп салуудан, тоокторго жем берүүдөн, үйдүн алдын тазаламайдан башталат экен. Андан кийин гана тамактанмай, андан кийин кофени ичебиз. Малина алтын кылыптыр. Булар дагы